Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbig ita ket imbatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan at gesto ni adinan inlanad ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamet apaidrama to'y kapadasak ken ayat. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni gesto ni. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agsagana ka, Jestony. Kaya da ka amam-amo dagiti parents ko. Ha? Ay, sus. Kaslag nervyosa ka. Pag nervyosam ko ma. Kasanon, no di dak magusto na boyfriend mo. Na, nega kalaada gusto mat. Kaya da kalaang amaam-am mo. Kaano nga ron ti ipapantay di balayo? Si Kaman, no kayat mo nga inton malam. O sige, dagasan kanto nga ron iji pagababangam. Papa, Mama, ni Jestony, boyfriend ko. Naimbag nga orasyo, sir, ma'am. Una yan. Kita anak mo tantinan ni Misty iti pababa pa nga to. Misty, inka mangisagana iti meriendaan tayo. Sige, Papa. Makisasarita ka pailaan ka damamakan, Papa, Jestony. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, Misty. Anya ti trabahom, Jestony. Agpaspasadak iti tricycle, sir. Anya? Abangan no saan mo pa'y ako kwa ti ipaspasadam. Kukwak, ma'am. Dagiti naganak mo. Anya ti trabaho da? Awanan ti amak, sir. Tilaang inak ti adda ang kadwak. Anya ngay ti trabaho ti inam. Awan, ma'am. Mapan di makitang tangdan nga aglaba. Nga puta bakatan. Imbaga nga agtalinad latan ni Jembalay. Tasyaklatan ti manggad. Kasla seryoso ti saritaan nyo Oh, atoy, agpalamiis tayo pa'y. Saan matunay seryoso ti saritaan, mi iha? Nagsaludsod kami laeng. No kasano kayo anagam-am mo. Ni papamot. O siyo, sir. Nagaturumbang lang nga mamwa ka. Ni mama. Napani jay kwarto. At akano inalaeng. Kasta ka di. Uy, Jestony. Apay, andi ka matagtagari dita. Ha? Okay ka laang. Uwan, Misty. Okay, aklang. Papa, agsubli kamin ka ni Jestony. Agbati kan dito'y balay, Misty. Ada papanan tayo kada mamaminton bigat. Ngam, Papa. Okay lang, Misty. Agbati ka pa lang. Nga magmaymaysa kang agbiyahe. Anya ka ni Misty. Sa anak mo't nga ubing. Iswa sa anak ang mayaw awan. O sige. Agan-anad ka nga rod iti panagawid mo. Grabe, bro. Saan da ka kayat dagiti naganak ni Misty? Oh, pagkunamot bro. Agasam. Di na magda. No anya ti trabaho ka. Kan trabaho dagiti naganak ko. Anya? Huwag bro. Kan kasla tagibas si tanda ti trabaho ka tricycle driver. Madanaga na nga rod. Nangruna kat pinagbati da ni Misty. Pagdanagam kumamit bro. Kasanunoy bagada ka ni Misty. Ngay break nak. Diyak lakit di kabalan, bro. Hello, Misty. Kaano nga agsubli ka? Tasukunan ka. Saan na masapula sukunan nak? Gaputa dya ko nagsublipay dita. Anya ti kayat mo asawan. Kan apay akasta ti boses mo. Nagseryoso ka matlauna yan? Agwin na swastan, Jestony. Ne, apay mo tanday tangay bagbagam. Dinak man angawan akasta? Sana ka makiang angaw. Aglin ni patan. Anya ti basol ko. Apay aklad mo tan na makiwin na swas ka kanyak. Sorry. Narealize ko. Ahusto ti imbaga ni Papa.
Awan tinasayat ang masakbayakan ka. Iso nga agwin na swastan. Kat pangaasim. Tadi na ko man riribukan pa'y. Anya? O, Jeston aldawan, di ka mala bumangon ditan. Apay, di ka mapanagpasada. Saan pa'y lang, nanang? Nasakit pa'y lang amin tinagam ko. Nay, taapay. Nakibreak kanyak ni Misty. Nakiwin naswaskan ka. Saan ay nagkuyog kayo lang, idi na minsan anapan ijay lugar da? Una nang. Nakibreak kanyak. Tas andak akayat dagiti naganak na. Gaputa may sakla nga tricycle driver. Anya? Naimbag man tayo may kamatla nagpasada, bro. Kapilitan na, bro. At adala nga jak malipatan ni Misty. No adda akla ang balay. Mas dawak amin kan ka, ha? Anya ko mati maghanap mo, no? Agkulkulong ka. At adala nga maburyong ti panunot mo, ha? Awan nga rod. Saan na bali, bro? Saan lang mo ta ni Misty ti babay? Adupay dita. Mano ti pletek, Manong? Baya mo na din. Libre, no napintas. Alam ni Manong. Puno ading. Bayamon. Sigurado ka, Manong? Wen kunakmat. Alam latan ti number ko. Tano ka sa pulam ti pagluganan. Texan nak. Ha? Uno. Dia cellphone number mo latan. Sulangan ti alaek. Numabalin. Ken, nuawan agungan. Naglailo lakid din nga agte-text ni Grace. Oy, Jeston Ha? Nanang, ada kayo matgayam dita. Itay pa'y nga ibagbagak ang manganan. Ngam, di ka matmangikaskasaw. Asino aya day ta katitext mo? Uray la di nakmangmanggagan. Ay ka textmate ko nanang. Adaman ka text mo ditan. Inton kuan, agbarta kan agsangit-sangit kan tuman ano i-break da kan. Ni nanang Pudno mat. Manumot nga aldaw nga inbarta kam kan insangitam dayjay amistay. Ni nanang nga talaga. Kumkomporme man ang tibagbagana. Sino nga dyan makitkita kakanayon mo nga ilugan, pare? Ni Grace. Grace gayam tinagan na, ah. Nobya mo day, Jay? Nobiyak to, nusungbatan nak. Agasam? Kat imbagman, no namit mo dagiti parents na. Abangan no kaslanto kat kadagiti parents ni Misty mata pobre. Wan bro, namit ko idan. Nasayaan mo tipan nakisarita da kanya. Sana kas iti parents ti ex ko. Interview da amin. Agyaman nak, tas inumbatan nak matlangan, Grace. Saan ka mata narigat nga ayatan? Jeston Grace, ay ayatan ka mo Oh. Usto nga rin na panangarakop mo kanyak. Arig na jakon makaangas iti kinairot na. Pasensya ka na. Labs na labs ka ngamin. Nakaragagsakak lang ngamin unay. Gaputa inaklon na kon. Nanang, iso ni Grace. Hello, auntie. Hello, balasang ka. Si kagayam di kanayon nga istoryaan ti anak ko. Ha? Ay naam mo ang balasang ko. Oray numang mga ni Jeston Si kalata ti lablabi dun na. Sos ni nanang mat. Tila may bagbagana. Pasardangan nak kat pudno matiimbagak. Kumpormi man la may bagbagayon. Intay kit di manganan. Tani, mabisina kon. Akuray ka. Kasla ni Grace di nakatakdar iti bangir a kalsada. Wan, isungag pa iso. Ipaigit ko pa ilan ti tricycle.
Paliiwak ni Grace. Kunana itay agsapa, amasadot arumwar, idi kunak nga kita kami. Ngamrimwar matlaeng. Kasla daw urayin na. Oh, adda na ka motorsiklo ang nagsardang itibatog na. Oh, anya ti kayat asaw na ito eh. Oh, surotak ida itinalimad. Hello, Grace. Kunak man no kunam amasadot ka rumwar. Ngamrimwar ka matgayam. Ha? Anya ti bang bagam? Adak dito'y balay. Jack am mo. Abalay mo gayam dito'y parke. Ha? Tikunam ka di, kat saan ka nakita itay. Kan saan ka makit kita ita agundaway. Amok nga adda ka iti park. Kan amok nga adda sa bali alalaki akadwam ita. Kasano nga? Adda lang dito'y amang buybuyakan ka. Agsinatan, Grace. Jack kasapulan tinaw biakas kan ka. Asaan amap-mapnak iti may sa alalaki. Apay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Grace dito'y balay? Awanan nanang. Nag-break kami. Ne, taapay. Naduktalak asaan lang asyak ti lalaki iti biyag na. Anya? Ne, kasla saan na maarami ti kastaa? Naumamot a babae. Agin malaang nga. Ay nanang. Siyak amis mo tinakaimatan. Kumusta kayo gini, Grace, bro? Awan kamin, bro. In break kon. Isumot lagayam, Nga? Nalabsak ngamin itay nga sa bali akadwana lalaki. Iso adinamag ko no kumusta kayo. Salbag da dya babae. Tutay marmat gayam. Kunaklakit din no nasingpat. Na yan, naghasat mo, bro. Wan nga rot, bro. Talagan sa amalasak no may papan iti babae. Ay, salbag kit di. Oh, milagro man anak ko. Saan mo nga imbarta kan ti panag-break yaw, iti kaayan-ayat mau? Awan tinasayat ang maganap ko no agbartekak nanang. Inaklat na nagpasada Iso pa'y ti mapasadaak. Ay kat naimbag ta amom dayta. Unmat nanang. Bayam anak. Gusto kit di ata nasapaan na amuam. Akas di gayam day di Grace. Tadi kakat na ilawan kan kwa na. Wan nga ron nanang. Naimbaglangan. Tasan kami pa'y nga agasawa. Bro, at ayam amukan ka. Asino? Balasang napintas kan sexy. Paspay lang bro. Pas iti babae? Lalaki nga ron ti kayat ma? Si kamas. Pas iti babae napintas kan nagsiksi ti kayat ko asawan. Ne. Kayat mo sa baliwan ti taste mo iti babae bro. Basta bro. Narigat no napintas unay. Ado ti kainagaw. Talaga pinaypaysom bro. Tiyan niya. Ano agaram ka ket saanan ajay napintas unay? Imbagak matidi na jakon kayat tinapintas unay. Tamang saan lang nga sisyak. Anyan? Puno mat. Saan mat kiti nga amin napintas kat kasta? Ang mga maulit man ang tinapasamak. Adakan ka deta bro. Ngam talaga seryoso kan kinilayla. Katuan mat. Sika mat. Apay, anya ti panagkunam? Manloloko at. Uy, nasing petak iti babae anya. Diyos, Tony, agasarta ko man. Ha? Masikuga kon. Agpayso? Agkasarta nga roden. Wan, kabayatan asaan adim makal ti tiyan ko. O sige, iti kabiitan na panawan. Dumanon kamin kaninanang. Tatulagan tayon ti panagkasarta.
Uray saan na kun akuyugan inton bigat ang mapan agpa-check up? Ha? Agpasada kalatan. Isupay dyan mapasada am ita amay nayon iti usaran to iti panaganak ko. Ngam kayat ko kumamat ti sumurot. Inton sumarunon ton. Inton agpa-ultrasound dak. O sige nga rod. Agpasada ak. Ngam agan-anad ka nga rod ah. Diyak kayat nga adama di ang mapasama kada kayong agina. Manuabulan dyan si Kog ni Laila. Ag 5 bulan nanang. Ngam nagdakal nga rod dyan na. Ay, kaugali na ah. Ada talaga nagijay dadakkel ti tiyan na no agsikog nga oray 4 months na pailang. Ada mo jay dandani aganak at kasla innam. Wano 7 abulan pailang ti kadakkel ti tiyan na. Sa bagay matkid di ah, nanang. Agbiyahe ka iti adayo? Kat no nagdakalan day ta tiyan mo. Kabaalak pa'y mat. Una, ngam kasano. Ay na, negative tumat nga minti pa nagpampanunot mo. Awan da ka sa mapasamag. Ay, unay kalaki din ay Layla. Please. O sige, palubusan ka. Ngam itulod ka nga rod ah, tapno masigurado ka safe ka makadanon. Masansan batan ti panagawid ni Laila. Apay, di la mabanugan nga agbiyahe. Day tamot ibagbagakan kwa na. Ang amawan na tamat. Ay, saan mo't apan ang idawdawat? Ay, kasano no ada mapasamakan ko na bayat ti panagbiyahe na. Day tangarod kat. Ngam no bagbaga ak, makaungat-mat. Isu abay-bay aklatan, no kasdyang agpakada. Tapno maliklikan ti apa. Ay, sa laag panunot ti asawam. No adda ti saan na nasayat ang mapasamakan ko na. Saan ka kuman ngagbiyahe, Layla? Manulangan na bulan, agpasangay kan. Nagboring nga rod ti agtalin na adlatan dito balay. Ano sambasitan ah. Madanagan ak ngamin iti kanayon mapanagbiyahe. Pagdanagam ko ma, kat agan an nadakmat. Una, ngam... Alawanan. Maudin da ito nga ipapan ko ija balay. Di mo ko mapanunutan apagpaglan ka amapan ijay. Si kalang ngamin ti pampanunutak. Da kayo iti sikug mo. Wan, maawatan ka, just Tony. Di na ko mamatrabakan na kasta, Layla. Saan anasayat nga angaw day ta? Pudno ti bagbagag. Pakawanan na ko just Tony, iti panang lukok kan ka. Layla, please. Nagsublin ti ama ti si Kuko. Iso akid dawag. Palubusan na kuma. Anya, awanan ka itibain. Inalilaw na klaang. Nagragrag sakak. Tadanton anak ko. Tagayam. Buisit ka, babae. Nakikalay sa kapay lakanyak nga ron. Nukas tamot lagayam. Hindi mo pa'y lain diretso. Akasapulam ti agbalin nga ama ti sikog mo. Ta pinanawan na ka, tinakasikog ka. Sorry, just Tony. Jakmot namnamaan nga agsublin. Huston! Saan kan nga agsaupay? Gaputaawa ng tipatsik pa'y nga isawang mo. Manangalilaw ka! Buwisit ang babae! Awanan bain. Binig dami na manangalilaw. Gusto na ita anak ko. Bayamon. Anya ngay nga road. Saya atin na tiaglam mang dayjay nga awanan bain na babae. Tano makita ka. Ang mga anuan niya ti maaramid ko kankwana. Ay, saan man ano anya laditan ti ibagbagam. Bayamon day jay babae. Uray no anya tinaaramid na kan ka. Ay, saan anasaya at adang ram. Manangalilaw ang babae. Naimbag kumamat no saan kami anak kasar. Agum... Ay,
agayatak ko na itis an une an napintas. Ang isulat tamat. Isungawan gayam. Napintas man kan saan. Agpapada. Dagita babae ang manangalilaw. Jakman amo, Mr. Lonely. No adda nga ta ti kamali, wenno madikanyak. Wenno talaga laeng nga ta, amalasak may papankan ayat. Jak nga ruden nagayat pay. Ita, agtawin akon iti 44. Naragsakak nga agbibiyag, nga agmaymaysa. To'y pagayam mo, Jestony. Agyaman na kiti dayto apakasarita ama Jestony. Una yan tigasat mo, may papankan ayat pagayam ko. Ang amala, nasayat met tako na manaragsak kalata nga oray ag may saka. Kat dayta ti may parbang, rombang anaragsak kalata. Kat ituloy mo, timang pasaya at itibiyag mo. Tapno naragsak kalata, nga agnanayon. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jestony. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman kan iti madireksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.